Ngiye kwirirwa kuri Amani TV murasuzwa na Rudahunga Desire ariko ku murongo wa telefone turi kumwe na Maris wo mumenyereye nka Maris njye ni Rudahunga mwari musanzwe mumenyereye cyane ku yandi masheni menshi ubu naje kuri Amani TV. Amani TV twavuga ko ari nk'indi branche rwose ya Maris ubwo rero tuzaba turi kumwe kenshi cyane buri munsi. Maris turagusuhuje uratwumva? Mube neza bwana Rudahunga. Mumeze mute aho ngaho ko twumva umuriro ngo ari danje? Ahangaha ibintu ni urufaya gusa ni amasasu. Ngo neva ari amakuru arimo aravuga ngo Uburundi bwakaniye ati burashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ayo makuru yuko bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda yo ntabwo nayahamya, gusa icyo nzi cyo nuko basohoye itangazo bavuga ko bagiye kwinjira mu ntambara yeruye na M23, ariko kandi nyine bashinze M23 ko ifashwa n'u Rwanda. Ibyo byose ngira ngo babitewe n'umujinya wo kuba M23 yararashe igifaro cyangwa se ubwoko bw'imodoka bukoreshwa nk'imbunda ariya bombo ya Cibitoke ku munsi w'ejo. Si ibyo gusa ahubwo ngo n'andi makuru agezweho muri aka kanya. Hari indege helicopter yari ihagutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura yacaga hejuru ya Tanganyika cya Melchior Ndadaye. Zari indege ebyiri ariko imwe muri yo yarashwe irasigwa mu misozi miremire hariya muri za Rurambo. Amakuru avuga yuko ngo izo ndege zashaka kugira ngo zigire ku kibuga cy'indege cya Karemi ahazwi nka Kindu, ariko nyine ngo zikora ikosa ryo guca hejuru mu kirere kigenzurwa na M23 za Rurambo, ngira ngo abizi ko hafashwe na M23. Ibyo byatumye M23 ngo bikanga bagira ngo nizije kubarasaho. Uko rero imwe muri yo bahita bayipima, bamaze kuyipima indiro yo ko yari iri inyuma ya kabiri yabonye yari iri imbere bayipimye. Ubwo pilot yakoze uburyo ki atahindukiza indege vuba iragenda rero itakariza balance hejuru y'ikirere cya Tanganyika. Iya kabiri yo yabashije kurokoka, ariko iyo ya mbere yo yahiye ndetse n'abazungu ba Black Water bari barimo bose bapfuye. Ngira ngo imirambo wagiye uyibona bwana Rudahunga. Amashusho turi kugenda tuyabona kabisa, birakaza aho ngaho. Ariko hari ikibazo nashaka kukubaza wenda nk'umuntu uri aho ngaho, umuntu ufite Kamanyora ninde? Umbaje ikibazo cy'urucabana cyane cyoroshye gusubiza. Kuko impamvu cyoroshye nako nyikubajije, abantu benshi bari kuza kandi tuba dushaka guca ibihuha, bari kuzana bati abantu barwaniye iminsi ine, koko wavuga ngo umuntu wakontorora ninde? Ni ukuvuga icyo kibazo mbaje impamvu uvuga ngo n'urucabana bwana Rudahunga, nuko M23 nyine niyigeze iva Kamanyora, ahubwo ubu tuvugana aharekerejwe cyangwa se hari hafi gufatwa. Ngira ngo ni umujyi wa Uvira. Wawuze ubona video abahungu batonga agatoki muri Uvira bavuga bati Uvira ngiri igomba kuba Tombe. Aho bacaga ku ruzi bita Ruvubu. Impamvu nayindi nuko M23 nyine iyo Kamanyora yifite yabashije kwirinda neza, ndetse banavansa baragenda bafata Rubarika. Ibyo ngira ngo babizi amaze gufata Rubarika baragiye bafata Ruvungi ngira ngo urabizi ko yafashwe today yose Ruvungi no munsi yavuyemo yose yavuyemo, kuko kuva Ruvungi ugera mu mujyi wa Uvira ni ibirometero 60. urumva ko ni hafi. Wageze mu Ruvungi ngira ngo 60 ntabwo bigeramo ni 45 bwana Rudahunga, kwa ko 60 wabibara ukiriza za Rubarika, kuko ahubwo uvuye Kamanyora nibwo waba ari ibirometero 75. So rero usubije mu ncamake M23 nigenzura Kamanyora 100%, ariko nyine abasirikare bakoreshwa mu byo bita ngo artillery cyangwa se ibyo bita ngo ni za mbunda zirasakure ngo no gusheringa. Barizamukiye bibere mu misozi ya Ngombo, niho bafite ibibunda byabo.
birasa kure birimo nk'izi za BM wahoze ubona ku mashusho yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga ko M23 ifite BM. Izo mbunda rero bafatiye mu mujyi wa Goma. Izo mbunda nizo ziri mu misozi hejuru ya Ngomo, bakarasa barenza Kamanyola nyine, bikaba byagwa ku Barundi yaba za Ruvungi, bikagwa ku Barundi ya mu mujyi wa Rugombo ya Cibitoke. Rero mu by'ukuri ingabo zindi zikorera ku butaka, izikora ibikorwa by'ubutabazi byo gucunga umutekano w'abaturage ziri mu mujyi wa Kamanyola, nyine zifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma ari kiri kibazo wenda nk'umuntu uri aho ngaho waduha uyu munsi wenda nka update waduha z'uyu munsi? Urakoze cyane. Rero uyu munsi ndashaka guhera mu gitondo cya 11:00. Mu gitondo 11:00 nibwo koalisiyo y'abarundi irimo na nyina wa FARDC, ariko manze ngo n'andi makuru ko uriya ngo abari gukora zino sharing bari mu Rugombo rwa Cibitoke ni abasirikare ba mercenaires ba Black Water, nibo bari gukoreshwa n'abazungu. Rero nk'uko bisanzwe nyine batangiye mu gatondo 11:00 barasa kuri M23. nahoze nero urwenya kare ku kinyamakuru cya Maris TV, nahoze nero urwenya ngira ni M23 kitari kubasubiza nuko ari kwisabato. Nahoze byumva bamacenga bagiye gusenga, niyo mpamvu M23 itari kubasubiza. Mu by'ukuri M23 yabanje kubihorera, barasa Bwana Rudahunga mbere yuko ngewe ngera ku kiwanja bari barasha amabomba arega nk'icumi M23 bihorera. Aho mariye kugera ku kiwanja rero barashe bombe 7 mibereye zigwa muri quartier yitwa Murengezi mu mujyi rwagati wa Kamanyola mu baturage gutya. Rero zarashwe M23 bihorera mu kanya mu masaha 5:00. Ubuye ngibyo byari mu gitondo 2:00. Yes. Mu masaha 5:00 nibwo tugiye twumva M23 muri ya misozi iri hejuru akamanyola nyine yaho bita muri za Ngomo. Nibwo M23 no irekuye imvura ya BM. Abari barahatwe turavuze tuti muraje mwitege icyo bino bisasu BM yohereje biza gukora. Ngira ngo rero reporte z'i Burundi nago ziratubwira icyo ibyo bisasu byakoze, nk'uko ejo twabonye ko batubwiye icyo bombe ebyiri zakoze M23 ateye muri Rugombo ya Cibitoke. Ubwo twitege ko uno munsi nyine bashobora kuza kuvuga ibyangijwe n'ibyo bisasu. Ni ukuvuga ngo M23 nawe yabasubije mu Rugombo? Yabasubije, ariko basubiza 5:00 byo nahoze naramurwanya Bwana Rudahunga. Isa yabasubije nyuma y'amasengesho, nyuma y'amateraniro. Abo ngo bagiye guterana hari ku isabato, bagiye mu rusengero, ariko 5:00 ngira ngo hari ibyo bita ngo imitwe irangiye. Bamwe bagiye mu mitwe, wenda imitwe yari irangiye bamaze gusoza serivisi ya 5:00 y'ikibwiriza. Ngira ngo abahungu nibwo bavuze bati no rero reka tujye mu kazi, amasengesho arangiye. Nuko rero bahise babasubiza bwa mbere, barabasubiza bwa kabiri, ubwo byari bigeze mu masaha 5:45. babasubiza bwa gatatu, nibwo rero byahise bituza kugeza magingo ngaya. Byari byatuje usibye kompora rimwe riguye hano hakuye umusozi Kamanyola itewe n'Abarundi. Okay, nk'ijisho ryawe se nka buriya nka umuntu uri kuri tele uko bari kurasa ku butaka bw'u Burundi ntabwo bwo buriya byifatamo bute? Ntabwo burimo kohereza ingabo nyinshi cyane ziyongera kuzari zihari? Yes, nibyo ikibazo bajije, ngira ngo nabimbajije ubizi nawe ari ikibazo byuzi nka mwarimu. Tuba tubariza abantu badukurikiye. Yego, Abarundi nibyo koko bari kohereza icyo twakwita nka raforo, izindi mbaraga nyinshi cyane. Nahoze mbona mu kavideo twatumiwe n'Abarundi bagenzi bacu bari kwerekana ibimodoka bya tata birenga muri 10 byari bihetse ingabo bari kuza mu bice bya Cibitoke. Ngira ngo ibyo twanabihuza nyine n'ibyo Etat Major yarayisohoye na Minisitiri w'u Burundi akabishyiraho umukono, bavuga ko intambara nyine yari igiye kuba hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na M23. Gusa Bwana Rudahunga yewe navuga ko ibi bintu igihugu cy'ubundi cyashakaga. I don't know
icyo Burundi buza kungukira mwino ntambara bwana Rudahunga, kubera ko ngira ngo n'urucabana urabizi neza ko ibyaba byose byakuruwe n'u Burundi. Uburundi bwifuzaga ino ntambara, bwayishakaga koko pe, bwayifuzaga, bwari winyotewe, kubera ko ntabwo bari bakwiye kugira ziriya reagisiyo zo kuba M23 yabasubije udukompora tubiri hejuru y'ibikompora igihugu cy'ubundi cyo cyohereje birenga magana kibyohereza muri neo za M23. Urakoze cyane. Ari analize nigeze gutanga avuga ni uko M23 yegera amarembo y'u Burundi, Uburundi buzakora ku buryo burasa kuri M23, hanyuma M23 basubize kugira ngo bibe intambara y'akarere. Niko ubibona nawe ngaho ukurikije wenda muvuma ziri kuri tere? Sinekereza ko nibyo koko mu mvugo mpuzamahanga ubwo bazahita babyita intambara y'akarere, ariko sinekereza ko intambara y'akarere mu by'ukuri yaba igiye kubaho, ahubwo kare nahoze mvuga ni intambara yimuye ibirindiro. Intambara ntabwo tukiyitanga intambara ya leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, ntabwo ni intambara y'u Burundi na M23. niko tugiye kubyita intambara y'u Burundi na M23, kubera ko urabona ko leta y'u Burundi iyi ntambara yayifuzaga, yari yinyotewe, yabanduranyijeho bishoboka. Lawrence Kanyuka agasohora amatangazo ya buri kanya, ariko aho M23 basubirije wabonye reaction bahise bagira. Ku rundi ruhande rero navuga ni umuriro ugiye kwaka, intambara nibwo igiye gukomera bwana Rudahunga. Rero rwose abantu bakwiye kubyitega. Naho ngiye nakabyise intambara y'akarere mu gihe nk'u Rwanda rwaba rurimo, Kenya ikazamo, Tanzania ikazamo, Uganda ikazamo, ariko ngira ngo ntabwo Burundi burakinisha kurasa mu Rwanda, usibye agakompora kayobye ku munsi w'ejo mwino misozi y'ahantu bita ku Gisheke. Ku Gisheke rero ni ahantu hatandukanywa gusa n'umugezi wa Rusizi, imisozi ifatanye. Ntiwabasha hatabaye harimo umugezi wa Rusizi ntiwamenya ngo aha ni muri Kongo cyangwa aha ni mu Rwanda, kuko biregeranye. Rero agakompora bivugwa ko katarutse nyine kakagwa ku butaka bw'u Rwanda. Ni agakompora cyangwa ikompora di? Ikompora rinini rwose rumva. Kandi kandi nabonyemo Rudahunganye nkavuge ikintu nabonye cyo nubwo bavuga ngo u Rwanda rufashe M23, u Rwanda rufashe M23, u Rwanda rurifasha. Ati kuki ibikompora bigwa muri neo za M23 bishwanyukira ku butaka, ariko atagerageje ako kagerageje kwa mukotaka w'u Rwanda gasindwa n'ubwirinzi bw'u Rwanda, which means u Rwanda rwo ruratinze byarwo bwite. Urebye kuno hantu hegeranye, ntabwo ubwirinzi bw'u Rwanda nibwo bukuru no kuzimiriza M23 ibisasu by'ubufatsaho. Ni ukuvuga ngo ni za mesure defensive zirimo gukora, kubera ko iyo ugerageze wimure inuza ahantu uri connection iri kugenda gahoro. Yes, sinzi nawe uri kumva. Aracyarimo akantu. Allo? Ndakumva. Ariko kubwira ni ati bitewe nuko iyo koperative yaguye ku butaka bw'u Rwanda rizimywa n'ubwo bwirinzi bw'u Rwanda. Harimo akantu imuri burindiro birimo biracikagurika. Cyangwa nongere ngo uhamagare bakubu turumvikana neza. None uri kunyumva? Yes. Arimo nakubwira ni bitewe nuko nge nabibonye nyine nuko n'abaturage bagiye babivuga. Yari amakopera abiri ashoreranye. Yes. Rimwe rigwa hakuno muri Kongo, igera ku butaka bya nyabyo. Igerageza no kwambuka mu Rwanda, nibyo nakubwiye ngo ubwirinzi bw'u Rwanda bumezira area zabo gusa cyangwa se urubibi rwabo gusa. Kuko icyo cyaguye mu Rwanda cyo cyahise gishwanyukira mu kirere, ahubwo fragment zacyo nizo zaguye ku butaka nyine bitera abaturage ubwoba. Ari nabyo warayibonye mu makuru nge natangaje ku kinyamakuru cyane. Ngewe wenda nk'umuntu ufite amatsiko, kuki u Rwanda rundi rutapazura ubwo bwirinzi bukagera hakurya ku buryo, kuko hari n'abaturage b'abakongomani ibyo bisasu bigwaho. Ngira ngo wenda none ibyo bisasu byaza bikajya bisamwa. Ngira ngo wenda sindi muvugi
umuvugizi w'u Rwanda mu bitekerezo byanjye ntekereza ko wenda u Rwanda impamvu rutabikora ari ukugira ngo nyine rukomeze rwigegesere babize n'undi warushinzwe gufasha M23 byose ibyo bintu no rukazajya rusamira M23 ibyo bisasu bahita bavuga bati murebe ko u Rwanda rufasha M23 rero u Rwanda agira ngo rwanze kubyitambikamo ariko buriya bibaye ngombwa ko rukenerwa nyine ubwo bufasha hagize nk'imiryango mpuzamahanga ibirusaba nkeka wenda rwabikora niko mbitekereza mu bitekerezo byanjye ariko mbona nyine ari ukwigegesera kwanga kwitambika muri izo ntambara z'abanyekongo kuko abanyekongo nabo bari kurwana bo ku giti cyabo. Hanyuma wenda kandi kabazo k'amatsiko navuga urumva ngiye mvuze intambara y'akarere ntabwo mbavuze wenda ibihugu byose ko byarwana ahubwo mbavuze ni M23 kurasa ku butaka bw'u Burundi basubije nk'uko u Burundi baba bwabacokoje u Burundi nabwo burashaka kuzana ikarita ya diplomasi igaragaza ati nimureba ko intambara bayivanye Kongo M23 kabiyimuriye iwacu abatekereza gutyo babasubiza gute ukira aho ngaho nyemerere mu challenging gatoya ninde wifuje ko intambara ijya mu gihugu cy'u Burundi ubwo nanjye ndimo kwibaza impamvu nayo nkubaje icyo kibazo urumva ntabwo umuntu yakurasa ngo nawe ureke kumusubiza ni ukuvuga ngo ibyo niko n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi ni abarundi nyine CNDD-FDD byifuje bayizanirayo yego ntabwo intambara kuzigera igera mu gihugu cy'u Burundi ahubwo nibyo natangiye mubwira ni abarundi iyi ntambara bayifuzaga hari wagira ngo hari izindi nyungu zindi bayifitemo ahubwo waturuka ku bukunguzi bwa wowe nk'umuanaliste ubona inyungu u Burundi buzagira mwino ntambara kuko kuba bayifuza byo twamaze kubona ko bayifuza mbongewe urumva bamaze kubona ko bayikobokeye barayiharaniye barayikururiye ahubwo turebe what is behind ni iki kiri inyuma y'uko u Burundi bunyotewe ino ntambara what is behind nagiye mbivugaho kenshi u Burundi urumva bwashyize ingabo nyinshi hariya nyinshi nabwo burashaka kwerekana ko kuko neva ni ibintu bye yivugiye ati M23 niramuka igeze hano muri ibi bice bya Uvira ati intambara izahita ibi y'akarere ariko iyo ikintu ashaka kuvuga ngo y'akarere si ukuvuga ngo akarere kose kaze karwane ahubwo no kugaragaza ati dore wa muntu ufashwa n'u Rwanda dore bya bintu dukunze kuvuga ko u Rwanda ari rwo kibazo muri aka karere dore noneho yimuriye ibisasu ari kubivana muri Kongo dore noneho aratwadukiriye ni ukuvuga ngo nicyo kintu ubona Gitega ishaka ni ukuvuga ngo gushaka nk'aho intambara yari iri Kongo isa nk'aho umuriro ugeze i Burundi noneho bibe mediyatize bijye muri media ku isi yose ranavuye Washington avuga ati ikibazo cya M23 mwebwe muragikemuye nako cya FDLR muragikemuye ubwo abavuga u Rwanda na Washington n'amasezerano ya Kongo hanyuma njyewe bimeze bite njye ni muri iyo sanse mbona ariko urumva nanjye ubwo imambarije n'abandi baba batekereza gutyo yego Mari ubwo rero sinzi niba n'andi makuru yandi wenda twaba twibagiwe amasasu baracyarwana ubu ngubu hari kugwa isasu rimwe ntabwo bikiri mbere rero ngerageje kunyura mu zindi poti zari zisigaye muri Lake Tanganyika nyine bari gukuramo imirambo yabo bacashora Black Water ngo baturuka muri Colombia bapfiriye muri iyo ndege ya helicopter yarashwe na M23 ikindi wenda umuntu yavuga nuko ahangaha muri kino kibaya cya Ruzizi haguye umumajoro witwa Gasinzira ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ni umumajoro rero wa FARDC umwe mu bafatanyaga na General Gasita mu gukomeza kurwanya bene wabo nawe unyumvire bwana Rudahunga unyumvire umuntu nk'uwo wagize Imana akagira muri newozi wabo ubundi tuzi ko abandi banyamurenge wenda kugira ngo abahime hari igihe babajyana mu ntara za kure muri za
muri za Kongo Centrale, muri za Hotoye n'ahandi hose. None uyu nguyu yagize amahirwe yo kuza no muri eneo z'iwabo neza hari kurwana twirwanaho barebana. Ariko nigeze agira n'agatekerezo ko kuvuga ati reka nikure mwizi murambaraso gutukana, reka nikure mwizi katanyama wacu. Ariko ashobora kugusubiza na wenda yarakiriho cyangwa abandi banyamurenge akiri mu gisirikare cya Kongo bati twarahiriye ku idarapo, ntabwo dushaka kugambanira igihugu. ngayo nguko rero indege yo mu bwoko bwa helicopter nyine yarashwe. Then tujye Rubero ho ngo M23 yagabweho igitero mu karere kitwa Gasuho, ni muri agise yitwa Mbingi, no kuva mu gitondo cy'uno munsi tariki ya 6 nibwo coalition yagaye igitero kuri M23. Imirwano rero n'ubu ngubu ngo muno mugoroba amasaha 10 nizo turiho, imirwano iracyarimo. Ikindi uko rero ingabo z'abarundi ngo nazo zahunze zihunga akarere ka Ndorera, ni muri Uvira, ni muri Plateau Uvira musozi ya Rurambo. Nyuma y'uko M23 yigaruye Rurambo yose rero ati byese bitewe M23 kwigana n'akarere ka Ndorera, ingabo z'abarundi zahunze zose ziramanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira, niho bagiye kwipakira. Naho rero tukiri mu kibaya cya Ruzizi, M23 aje no gufata kandi gace kitwa Kangano nako kafashwe. Rero ari imbere y'uko Ruvungi yose ikurwamo. Ikindi rero umuntu wenda ngiye ku giti cyanjye nasorezaho nuko ngo imiryango mpuzamahanga ndetse na M23 ngo bakomeje gutanga ikirego mu rukiko rwa Yase ruri Arusha kubera ubwicanyi bari gukora abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abari Kamanyora. Rero ni ibyo ngibyo wenda njye nagerageza kuvuga. Izi ripoti z'ejo sinzi niba ubizi ko M23 yarashe umuriyotona Colonel wo mu ngabo z'abarundi. Namubonye. Bamwita rero Anastasi Minani, ahubwo ni nawe ubaye wa mbere kuva ingabo z'u Burundi zaza muri Kongo abatakaje umwofisiye wo ku rwego rungana kuriya. Oya, ntabwo ari wa mbere, hari n'abandi bakoloneli bagiye baraswa n'abamajoro. Hari undi mukoloneli kuko numvaga bavuga ngo niwe mwofisiye mukuru wayoboraga Tafoke urashwe. Oya Bwana Rudahunga, hari n'umujenerali wiciwe, brigadier general wiciwe muri Uvira yishwe n'aba FARDC bari kumwe n'abazarendo. Bamuhora ko ngo ngari umunengetse kandi akunda kujya mu ndaya. Ibyo nabyo byaravuzwe. Rero uyu Colonel Anastasi Minani yasiwe Ruvungi, ngira ngo ibyo nabivuze. Ikindi kandi nuko ejo drone ngo yarashe mu Ruvungi itwika tata y'abarundi yarimo n'abasirikare bose barashya. Rero mu zindi ripoti z'ejo wenda icyo umuntu yarebaho nuko nyine waba uri kunyumva bwa ndakumva. Ikindi nuko nyine bivuga ko M23 ngo ku munsi w'ejo yakoresheje drone ngo ikarasa no ku barundi mwa bino bice n'ubundi bya Ruvungi. Mbese mu yandi magambo ejo Ruvungi byari umuriro. Rero hari ibice birimo nka Tegamo, Nyaritwa, Gatoni, Kirongi, Munoga, Nduhura, Shama. Ibyo byabaye tombe umusozi miremire ya Uvira hariya muri za Rurambo. Ikindi nuko hari abasirikare 14 bahoze muri FARDC, ariko urabizi ko bagiye muri M23 bakora ikosa, amaze kurangiza ikosa bubarizwa ku rugamba. Abo ngabo rero ku munsi w'ejo barongeye batoroka M23 basanga FARDC, ariko ngo bakiriwe na bazarenda aho bita muri Bunyakiri, ni muri teritwari ya Karehe. Ndumva ari ibyo ngibyo nari nateguye kubagezaho bakunzi ba Amani TV. Urakoze cyane rwose. Ubwo ngubwo turakomeza dukurikirana amakuru ku buryo abakunzi bacu badashobora kubura amakuru. Urakoze cyane Bwana Rudahunga. Urakoze. Yari rero Marisi TV, Marisi uri kuri tele.
tukaba twari turi mu kiganiro kuri Amani TV. Amani TV twibutse ko nzajya nyikoraho fatanyije na Marisi mu biganiro bitandukanye, cyane cyane kuri ibi bibazo byo muri Kongo, ariko nanone by'umwihariko no ku zindi politike mpuzamahanga tuzajya tubazaniraho hirya no hino. Njye rero Rudahunga Desire nk'ibisanzwe, ngira ngo tusanzwe tuziranye cyane ku yandi mashene, yaba ku yandi mashene nakoreye Rubavu ndetse no kuri Marisi TV ndetse no kuri iyi ngiyi. Ubwo rero nta hejo cyangwa se ikindi gihe cyose twabona andi makuru ashyushye rwose, karibu bye bye.